Hivi ni manguo tu ya kudekore. Bose. Angina naangalia nyuma binezi njanga au kwa nibeta niache pale. Mana y'isi n'ijuru, mana y'isi n'ijuru, mbega umuriro, mbega umuriro, mbega umuriro, mbega inkongi y'umuriro ihitanye abantu benshi. Abantu bahiriye mwa zino nzu, ibiribwa birahiye, inzu zirakongotse. Mana tabara umukongomani. Izo nzu zihiriye Bukavu, ndetse izo nzu zikaba zihiye. Izi nzu nkabanje kubasobanurira uburyo kizihiye. Uko mubibona kuri kamera zanyu, ubu ngubu turi Bukavu ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Turi ahantu hari gushya cyangwa inzu ziri gushya. Twavugishije abakongomani batubwira yuko izi nzu zari z'ubucuruzi, ariko gushya byatewe n'inkongi y'umuriro yaturutse ruguru ku cyokezo aho Muchoma yakoreraga, bikarangira izi nzu zihiye. Bamwe bavuze yuko izi nzu gushya ntago ari icyo cyokezo, hari ibindi bibyihishe inyuma. Bisobanuye ko rero abaturage bakomeje kutubwira ngo izi nzu ntago ari umuriro usanzwe. Ese kubera iki izi nzu atari umuriro usanzwe? Ese kuki batari kugaragaza yuko ari umuriro usanzwe? Mana tabara umukongomani hano yahiye, bamukubitiye mu gafuka. Nimba aribwo bwa mbere ugize kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo mbabwire ano makuru ndetse aje agishyushye. Ku itariki 31 murabizi ko n'ubundi hano Bukavu haherutse guhira izindi nzu, munsi yaho izindi nzu zirahiye. Bivuze se nazo ni icyokezora. Bahamwe bavuze ngo ni gazi, ariko hano bari kugaragaza yuko ari icyokezo. Bisobanuye ko rero bose ni amanyanga, ntago bazi icyatwitse zino nzu. Ese n'umuntu waje agakongeza zino nzu? Ese bundi nyiri inzu bimeze bite? Nyiri inzu rero twagerageje kuvugana nawe, ntago yarimo tuvugisha, ahubwo yarari mu gahinda gakomeye cyane. Gusa kizimya mwoto zahise ziza kuzimya kugira ngo hataza kugira abandi bahaburira ubuzima. Batabara bakura abantu mu muriro bo babanje kuhagera. Hari ibyo ngomba kubereka kuri YouTube, n'ibyo natagomba kubereka. Bisobanuye ko ntago ndibuze kubereka abantu bahiriyemo hano, ariko finali ni numva binjemo ndaza kubereka abantu bahiriyemo nta kibazo. Na munsi turi itariki 31 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2026. Iyi nkongi ikaba itewe n'abantu batatse hano Bukavu, bakaba basize bahashumitse, ndetse bakaba bahise baburirwa irengero. Bivuze ngo Bukavu irimo irashya, ariko inzu ziri gushya ni iz'ubucuruzi, nta byadanje. Kizimya mwoto yaje irazimya, nkuko mubibona kizimya mwoto irimo irazimya ano mazu. Gusa aba bantu batwitse izi nzu ni insoresore z'urugomo, ariko bavuga yuko bazitwitse batabishaka, ubwo barimo banywa ikintu cyitwa agasigara. Undi yari afite esase mu ntoki, nibwo babana bakora urugomo yasutse esase ku nzu, arangije ashyiraho ka gatonyanga k'isigara. Inzu irangije ihita ifatwa, ifatisha iya mbere, ifatisha n'iya kabiri, ihita ifatisha n'iya gatatu. Bisobanuye ko rero ni agahinda gakomeye cyane. Gusa abaturage bavuze yuko ibintu byabo byahiriyemo hano, basaba ubuyobozi kugira ngo bubashumbushe, bubahereze ibindi bintu. Nta byinshi ndibuvuge mu gihugu cya Kongo, nuko nagira ngo mbereke yuko hahiye. Batubujije kujya dukora ibiganiro mu gihugu cy'abaturanyi ari cyo Kongo. Bisobanuye ko rero amakuru yacu nanganya asubikiye. Nta byinshi ndibuze kuvuga, ntaza kumena amabanga cyangwa naza kwibeshya nkavuga ibintu bikankoraho. Nge mwari mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma, abanzi banzi ku mazina Kidasamura. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro, ihangana ukore subscribe. Wakoze subscribe uruwagaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ariko turaza kugaruka ku itangazo ry'umujyi wa Kigali ubwo ryavuze ko inzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko zigomba gushyirwa hanze zigasenywa. Nanone polisi ikora mu mujyi wa Kigali ngerutse gutangaza ko ibinyabiziga bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Ibyo bisobanuye iki, bigamije iki se? Kubera icyo ngibyo babitangaje, bisobanuye yuko rero ibi ngibi bigiye guhinduka. Bivuze ngo imihanda barimo barayongera, bivuze ngo rero ibintu byose Mama gari, mugati,